Anopa nonsia abogana de shimama mamuni na chimama kwaba. De Ahenkan 93.3 FM so. Ebraso sansama dro esifiti omemu. Endo na dwade besi na no pa ni aboabo no aso no so krogen. Te sa benko ya de baba so mu na no pa se. Anopa nonsia akan kase. Ensem bia obeti ene se. Endo ada womuto light ena afi jamframa womutum enam so. Ama mpenfo atintim krata koma aban sa aban ehu nipa wonbo akra afei abusia se north march bedwani a wokoko gina mu wokot efisemra ne kirese ne ye bi ni suban bi a woda ne die no emfa ekwan so enam so manura da court etenase omayemu nsem ebikika ho ye betra bosompo akobi man so Italy enso ajiri mabaye donhwiri kumamu no ekum adehye dodo na Abusia ensam no edoso panti ya ne wadi echi abefo ntentan kese ne so Facebook Ahenkan 93.3 FM duwa na wa like wa share wa dwenkyere so wudi eguwo afa YouTube so ye demu live for abusia tenten wodo ho ekokodom a ye dwumadi ekoso wo fidwem anyina no ye nya hyase na abonka ye na wusu anya bi ahwe adwenkyere kro na obetimi dia fa emei so 0594 841044 0594-841044 Bresem ye bekin kai ni nyina da ede ama wena no pay enase piesie no enko ema rich drop natural mineral water na daroma ana waso ya sinsi cafe ma ya betna se ensem no ye dimu enchirechire mu nyina da ebesomo anu pay nyanu mienu ya gi ye gwa ye den sem no chirechire mu eba midin ene mame ekwia janewa mene kwaku enin kusi buadum afi nsam ni nkyeremu enin fitiase eni Executive Director ma Consumer Protection Agency Nana Prempe okoji abo aduhene penyini ese woma tena sedi ahwepetita krema unsa de enoma sikika kona enoma bi eya jinsem enoma bi ha enoma bi emanipa toba ha papa na de womo ka wasam ni na eye light bill womu chema ne buo no tumi kum nipa ne buo no etumi gu nyuma ne buo no etumi manipa ha papa eno no penyini kyese na de etia no kra na womu ntumi empempe ndo ada ena wom sanso den krata ba bonte no efi Public Utilities Regulatory Commission PURC for nchen wom sisese light no wom sanso de bo ne kakraka ho ene jamframa no wom de bo kakraka ho gas na de wom de ka ho eyo wom ntichemu du wotwe echiripo miensa anisia 18.36% wom de aka light bill ena afi gas ho enti yatum enu na owura prempe kyerese da bi yantumumpu nipewu yantumumpu enyuma bebre egu enu ntipanyi chema woma tintim nkrata komo mampani na nado dangwa kufuado Ghana mampani se die PURC 4 ye no womonhwe na ono na akwakoye panyi otu omani na no na ono nso enkasambi ontu ni nansi form onkasambi esanse na adehye Ghana fo no light bill kundudo na light bill helmanfo enu ntobesra pan se wom de krata komo mampani na nado se ono nso nkambi na light bill omo tutu tum bebrebe no womonhwe ehwian so kakra enu achi opanyini prempese wom de krata bi elba koma PURC enu nso mo de kwakoma mo se belo mu pagya ba hum no womonhwe anya wo bibi die ntena ni abre a okasa han se o se light bill ekoso bebrebe no amanyuma bebre wo beko na adwuma fo kra bi won ma ye ntwa wo moka enso na light bill egu on mu se tam ekoba ne sa nipa ne hwe na nhwe abonsa afi o frase no yi adi no yi nipa adi ekoba ne sa na amamfo dodo na titu ni mabru no wo mu enya adwuma nya no makotena tena fie enu ntombe sa ban pa sa de ekoi efa light bill ho no wo nhwe enya wo bibi no kra no eno se Ghana mampani na nado dankwa kufuado eni PURC for ewoso munya badaye kakra wo mu Ghana for mobo kakra na bibia nkunya sa light bill ayewo akosomo dam ewo mamu enso bagayam ye twe light free a ye ntese Nigeria for wo mo de wo mo bre light ho a wo mo se de wo mbenya light no eni esoro no ye Ghana de ye wakosomo dam bagam aye nya nyina ma hodin gina naso abribia na fi de light bill bebe de ekoba ne sa ebe ha adwen wakasem akirem sei
and many way I said, "Menu Casa cry, ya truck, Kasiebo, ya the Kokoma Piras, yet the Pinsu Akoma said, your president, because the Kane, on my opinion. Now, on consumer Moboka, because the money is criminal, and yet, a year about my business is a free him. And to see, I've been here as electricity, so at the bus, almost, I can't know when you are checking. And like me call, you will be Portugal. I mean, I wish I had possible one out here workers, 50,000 beds. I want you to come fund your council to get electricity. Now, we have a count here. Workers almost about 1,100. Obey you, and my point, I'm in the way here. You know, over count. Na no kra no na prempe okoji abo eduhene eto so ka biem said the PURC peja ahyentuabo ewo enyama hoden so eni jamframa no nyame anim ni kronie endoda de omde ba yo so matum 18.36% no ne hu dwuri ne papa te said wati asamwa na asamwa so de otibi pa ezan so se brikuma mu no baye afi ba kope no PURC for to two light bi mu sa odwene won te ase enu nti osre pa so mo hwe nya hu bibi na we de wanwa dodo na osan to so eka biem so ma hwe anya hu bibi a Ghana for dodo na ni nyuma bebre na entumi nyina na watena Ghana anu sei eno so opanyini ni kire mu sei Nyankasa na metiano me ye shock esan say omodi ade ne betu table no so no ye nyina ye ka say mo me hwe ni esan say from December ye the first quarter increment no reasons na ye de ma Ghana for no ana ye ka dollar rate ye ka the gas in your money at that time economy first quarter increment no not dollar 15 cents to $1 and then you mean charge you dollar na ye the year price in your fifty was and then it's almost 11 cents to $1 sanka increment be better cra enka enye 18% because from December January February March April you won't May 5 months got to electricity for 47% and me do December they need got 200 na better organizations and companies or mass survival e wo create Onipa amotini ni executive director ma Consumer Protection Agency say ya yede enyama hodin di djuma yedi jamfama di djuma yedi nso di djuma wo mo behwe say Ghana fo di nyoma we na di djuma no wo mo asumbedwo ho na afi wo mo asetena koye boko e wo sa nyoma we ni na ho wo mo executive director na prempe okoji abo aduhini e na motenene no Abusia yatua ensem ne so na wopanima bosome ne da na etoso enso afi empinu ene aduonu 2020 ni mo ana Ghana for ye kokoso santin di okokromotie kwato aba eyi mampani ene afi mrashebedwafo na yeyi mrashebedwafo ni wie ye na obepie mu ase north abato empeswa so a wopani a wogina ye emayatu ne so aba ese mrashebedwani Yera James Jachike Quason ebeto odwa na ebimu ekirem se opani ne kura hwe ne nkrata asemu a enka kwa koye se wonye Ghana ni woye Ghana ni kura na wokita nkrata mienu ekire ese woye Ghana ni esaso Canada ni dishie mu sem ekokoye bebre nam so mensem yi ekopie mu ewo koto ene ensem no ya twe ne srane abasa ye yenima sem enrata ana koto batan penny Supreme Court ye etna sem ne so atutu nsem ni nyina wo wie ye nsem odi atu dwa no wo kire se eye woni monyamfo James Jachike Quason nyade a wo betimi agina sem rahebedwani biem enu ntini di break tane no ya Jeffrey ni sem wo kopie mu ase na oto so a enu so ya Jeffrey ni sem tisem ne wo kase wo mu go ahoboaso na ne by election wo mu de ahyehye so na sansem yi eba monten anasa kwata temwe wo de ba monten pe ana NDC Deputy Communications Officer Yera Godwin Akugan dia ba monten so a wo chemu se ekwan a judge for so edi asem no enya de anani agye wontu ka kire Ghana fo nyina esa judge for wo mu kotena wonimonyamfo James Quason ensem ne so no ene evite na ekro wo mabakosem anase wo my Ghana bakosem wo mudimbe wo mu ye pa na etia wo mudimbe wo mu enyina se wo kire se weni ne edi kan kura wo my Ghana mrashebedwani ya yatu abamanuo wodi ni nyuma se mrashebedwani ni edi na kwakopie mu okoto na kote etimi agi sa di brene free ni nsem ebi ensida afesu wo kesi supopie esese dachi bia NDC amayoko ne ba betna o my Ghana yakonwa pon eso a emre bia tisesen wombehwe na wamasesa na obi bia wo ye Ghana ni a wo ye krado se wo beso mo man ne emra no ama ne ho kwan
The judges are almost in a case so no. Omudi ebeko record mu say omudi sa edumeya omupamo enkofo president member of parliament duly elected every one. Medemano so no. You see, this gives us an opportunity. Assembly His Excellency John Dramani Mahama eka when the campaign no. Okay, the nyamiya adumna se oba san sem weni entibi obi a oye Ghana ni mapa esun Ghana wakakotena amanone odi ni sika ebua odi ni India ebua. Let me give you a typical example. Yes papa ye wofa Professor Frempong Boateng owa Abrochino dual citizen oba Ghana ebe say up cardio thoracic center ene aba ho faso e dia maye emra baako ayebeyi obi a owa amanone a owo pepa so ba sum Ghana she eye member of parliament say president no pay say eye position bi a offer. He doesn't need to renounce another citizenship. Abusiani aya deputy communications officer Emma NDC Amayoko Niera Godwin Akogana Wamanasunwa and watching wadi to draw watch so efiti da semi yakopie mu wa court Supreme Court ben wo munim sani enra da si ye no den ye besit na wo mu atwen ye mu awa butre mu se court ne betna na ne wo mu hwe nim no wadi atudwa wo se we na bi si da wo man Ghana abakosemu we ni ne edi kan ya esi we no aya abakosem kese pa se court batan court atimi atna se na mra hye bedwani ade hye ato abama no ya je ni dibre afri ni sem na ene mu no wadi tudwa wo kire mu se one NDC Amayoko de wo mu ogidie pa esa by elections ebekwaso wa Asen North no eden ya wonmonyamfo James Kwesen wono a anebesa so edi enkunim. We were expecting this result. I just want to be honest. We were expecting this result because for the first time, sitting MP, yes, we are not even considering the people who are being represented. So that is something basic. Data Electoral Commission, by election. It is better off the question. Friends, 123 members of parliament own to me it is just a total waste. So the good news anything you go by election the person who really start it no assign to about parliament. Abusiani aya Yera Godwin Akogan wano aya deputy communications officer Emma NDC Amayoko. Ensubrania yini tibaya na fuamiansa enantem nani ya oba odane ne mpotem ko ye mpotem ya nse bebra ya man bofo nkram de to yen ene se enso na yini ye ma to papa na anto awia anto anajo amonka ye anopatutu tu ye wanze brim enso yini ti ewo mpotem bebre ogana anum se no ebi ko so pa ewo bono mantemu na nam so amamania ye nsaka ene se bono mantemu de enso ni to anu ediewu ewu edie ene se abayo wonya finhia dunu 15 years ni din ede Evelyn Owusu-Boateng ya ogina JHS2 enso a eto brim wo bunu mantem ni Ghana manchwa babia no awdo bebre no yeso ko bunu mantem asunya ne West Mainstream ni mu kura ede odumase ehono mo na rewsemisi ene se Evelyn Owusu-Boateng na ofie ye enso ni yese eto no dimirika kwhye ni dem na odimirika kwhye ni dem no saa bra no so na obia ni fie na ne papa ye fe no kwabena aduomi chechensem no se na obia ni fie nte kan no nkwa na hye dem se agenso banti okope ba bia bonu adwa na enso ni tote ya na wom kokoto ne ba no na wa hyedworo be ma te se ne fu ekuta ne enwoma odo bia ewo wo no ni na ya basa na no na ne papa si wom tabiri no edne ko aban yare sabia eho na doctor fo esisu diase die ama wom ba Evelyn Owusu-Boateng ya wonya mfinhia edunu mu ogina JHS2 ato nananom ewon sede no eya nyina mahoden na amia no na amana ato nananom ewon sede nti light na achi abayo ya wafa so ato nananom won sede ya enam subrane a etoto nansen yan ewo buno mantem ne papa kwabena aduomi etu nanim ton echire mu sei
Yemi yanka sabe pa na oria menenda na no para na ye kwe yas na oria be se me kuntiri ya onye bia na kurensi bi de mpa nyampa me kwe mpe ba ni wa ye bia na bi di ye na yiri so ye koni mpiri me san ko bi me ko ye no enyu bi ye bo be ye 5 to 6 na o ma mi di bia se nka me mfendi ka me akola na constant ye bia kitama bi du ye me frɛ no na kasa na kwa nyeso ya akola woni di ago na akola be ji ne man de ko ma sabe so me so me tu moto na asana ko mechi ngobu mechi na ni me kakri bi no mo frɛ me se emra na akola ya bi am se bi moto di me ka ba bi ampa no domo isa so am Africa mo de ko agotu ba na meji be ji akola furuka na mada fo ba ka na de ko ya ko so na be na hospital idu and the nurses for the doctors mu twa no hia be 5 minutes e ki no mba be ka kire me an sa de ya na shi wo me be etu di ade ne me hu ne ho pa na me hu se a session board on ayi bibia ni mu ya ne se phone na nikita no phone na pa ana da no enti wom gogoto omo babai wan so hye dem a enso na to atie wie no na se ne fu ekuta na paapai extension board enuma do bebre ono nipadua no kura ba bi na paapai ntino yenim se ayiram ne na etisi phone no mu senso no akonete phone no obi nim de na ya no nche kofa so a ewudie kekeke sei ekokoto no we yawre wosama esi ewo dumase ewo sunyane west mensin mu obono mantemu abayo onya finsha dunum enso tote no wato nananom ewonse do Ebusia nyina so na yanto aboafo enkrantina CPC na nkoma rich drop natural mineral water wamo adaroma ne nanu pensu no wamaso yasen sika afemo na enso eyade a wonum akoni pedua ni mu a eya na ehu hia ye pa ezenso ahu odin ye de bre ni pedua no eya na edanso ntinye enso bia na woso wonum sa keke ahwe enso a wokonom na ensunso so ebenya woni pedua ne so no akoye ne ewo hobi na de ohaw ne atete ana ebre ni pedua ntisa wo benum so ama ni pedua na ho odin asipi na etimi agina brane so de no ana rich drop natural mineral water enso yi yenimu omodada intinya afa ni ebeso kanea ahwe wo manime kanidi ana eda wo so rich ice so ne yasesa ne iron rich drop natural mineral water na to say ya de afa abefo kwan so mfidi pema so ne so entiemu da wo se nkrogen wunum kɔ ni pedua ni mu a enkɔ ha adwen enkɔ fa wo ha bia emre ni pedua ni tin so ewu penido sopo a ya so ye na achema boabo ye wo Peace Town afe enkran pumpuni mantem so kaswa CP obenya enso yi bi ewo ho bia ne so betimi afrem penny 0241 666508 0241 666508 anase 0555 250872 0555 250872 now ni penny for so atwetwe komo rich drop natural mineral water so ayede afa abefo kwan so aso ye hwe ye nuane ene ye nuro so Food and Drugs Authority so age atum se wunum koni pedua ni mu a ebeboa ama na ho odin akonkan enti rich drop natural mineral water rich drop na wageme so always rich always pure yo always rich always pure no ane ebebo ma yanko obi man so ne yanko fo no nsem emrei me ko Italy abrochirimamu eha no na Inter Milan ewo na Man City awini womne de kosia ni UEFA Champions League ha na edi nkunim me fa no ntwentwen womo bobo edi nkunim no uko Italy atifidu fema northern part a abrawo semasi ni se enso ato don hwere mako aduasa ensia 36 hours ewo Italy northern part na enso ni tote no echeze amansu yire yini tipa papa ewo Italy onmo atifidu pemu na eno na Italy Civil Protection Minister onimnyafo Nello Musumeci tensem na oche se ampa enso no eto don hwere mako aduasa nsia na ewie ne nsu yire yini tipa ewo Italy abrochimemu na abehwe broni pa nsu ayiri na ne brofo a okana waye mobo na teze na brabo aye basa na mobo papa wa defo wani bubu na eno na wo mo kire se enso ne yiri ya wo mo a
ebuama atorenchem si aginipa no womu yi nipa ni biesa se efa nipa efa nneoma japade sika ene nneoma wodo bebre na womu tumi yi nneoma no na nipa makomako enkono kana na woma to nananom ewo nsiedo ewo nsuyiri ho ewo Italy abrochirimamu etifidu famu na eno na womo chese eno kromu wiei wom gusu yi nipa na wom gusu yi nipa no na mpepe woma yi wom no eno ma hu semu makomako enkono to nananom onsiedo ensuyiri na no odin eno nti minister ono na hwe civil protection so onumnyafo nnelo musemesi kire se womania bre papa wom gusu edi djuma amane kire se de asi nam so ama wom edum eja wom ebua torenchem no wom akra nipa makomako ahankro 900 enko na akọ atifidu fam ewo Italy se wom nkobua na saa arewo sema asi no wom hwe entoto nneama ewo honom enti se miken eni bla ba papa ewo Italy obi man so na kura yasi nsuo ni ayi ni ti wom pa ene montina esuyiri ayi ni ti wom pa Bologna ewo Italy abrochirimamu obi onim Italy de obi mu ba bia making ti sa ene ekoso ewo obi man so Italy wom antia sempa Ghana de etoya ya antia semboni bia no Italy for de totiye no ejiri amanipa makomako nkono imprempren de wom ato nananom ewo nsed wom guso yi nipa ejinipa nti yemo nyame mpa ese obia emfrimu bim yemfo manfo adwenkyere nto aso Mamimfa free Facebook na Facebook no Fidel Hayford de aba wodi fita di kwesimintin na wodi aba no wochire mu se NPP womo amayoko no mani so ade hu nyina se breaking the 8 no eno so betimi abam na ebetimi abam so dia wo se Dr. Efriye Akoto wono wa na betimi aboa ama se ni so ade hu netimi abam ti etu ahene ni esi ahene a wamo NPP amayoko no ebre ne so akokro motie no ento aba no ema Dr. Efriye Akoto na wo mani so ade hu enso ntimi emremu Fidel dia wode ebaye eno no akwesi amwani ade aba wo se wo hwe Kasiebo ne live enya sem ketwa asa Michael wo mabiebie ma wo bia etie bi nti wo fa so na wa kire woni wonyamfo Kennedy Japan wo se wo no ana ebe ya wo my Ghana mampeni afimpinu ene aduonu 90 Ghana for yenka yakoma entu yegem afi wo se Odame Foundation ene so ewo asa Michael se wo kire wo ene anupe Amisco Spelele kaswa ana wode eba wo se aka Honorable Hawakum Sentwa so na wanu de wo se nhyehyeye ene kwan ya Supreme Court atimi agina so na yonimonyamfo James Kwesi nsem ne wamabu no wose nani jiwu ye panti wa mom tamsa pasa so mom high five wose court wo no wamabom homode ajagefo nso no wamakire esa emra no wamotiase ne wamunimo mranti wo bom abaso papa Amisco Spelele dia wode ebaye no mamemfa SMS no ne adwenkyere no ensi hase na fe yemfa dwumedi ahodro akaso ento so ye ko ye producer no pay Kwame Asante aka Sir Charles anope se abusia muhwe na homfa so ne dressing pa